Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Nabiina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang sami ang mga uribun Allah di bantay sisa ngaya programa mga pagarin sa pamukaw panguluanan ang ito abang sami wa ta'iyo si Al-Hafiz Abdul Mu'in Ibrahim Hafizahullah. Yes, istiqbal Ramadan. Mga saka-sakaw di nakapagalaw si Ramadan. Miyalita masiko paganaya ay mga ukita kapag istiqbalan tanong kapag welcome tanong ko Ramadan na paganayon na makatubad tanong maka pangnitaro sarila ko Allah. Kira dadu sa manusia na amal Buddha dengan kinggulalanan si posiba dirong kergenan. Yang ay puasa sa ulapan 20 ako siya gawin 30 gawin. Kenapa amal Buddha galbag? Pagkanero na pagnaw ka kapipita. Dapat na pagbangi sa suko na pagnaw ka. Di ka manalaya mo baka dipita. Na kita ka sa ginawa ka pagigit isukuan. Sunat itu. Ini suku Nabi sallallahu alaihi wasallam kapara mabagar sudinga kapuasa. Semua pada subuh pemati rasa Quran pagazkarkan. Nah, pira koros tadi kapaya berapa di kapaya berapa gino. Nana tama na subdap suanu. Na kemarana pelangkap kelupayang. Ayat patut na ayat kelpudan nasib kelimu Allah. Abtaufikannya. Din yang kedua mga paumus ang kawaw. Sebab sa tatabangan Allah. Naya kata bagi Allah na tubat ka. Pag istighfar ka pang likasarila ko Allah. Na paniat ka sa mati. Gyan ay mga simba, mga pangsamihan, mga oripon Allah. Pagkabila ko sa mga lasimba, mga paliyugat na kailangan na nirong kabelagang etan. Pag anayon na sa bapadingan kanggal baka na babayak ako. Yang otay ni paliyugat yan na miyang umunutang kagi pa kabubayan kas kanya. Tapi yang tama na nadat mo na ikirap kabubayan ka na sungguhan yan na di ngay gulan na. Nadat to sa dunia, na dapat kaswama adat o maadat. Na inong paninigulala na watwa sungguhan yang paliyugat yan, karina kabubayan kas kanya. Ay kira niya laywang ang kabubayan kas kanya na makapakakagdamang kasi sa mga paliyugat yan. Ikatwa, dirong kabelang na ihtisab al-ajri min Allah. Sa mapadingang tanggal pagkanapa, kalau na ba nasaranya. Rila ang ganyan, pakasundungan yung surga. May kugyan na ni Ataka na pekar kanya na simba. Lamanta na kalbuda ka. Ikatalo, kailangan na jadi pagkabelang ko simba, nagyang ito khawfan min iqabillah. Kalau kau makabad pa ka narakao, na inigulalan ka mo ito paliwat yan. Nagyanan mga bangsami, ang mga oripon Allah, yung ay bulan na Ramadan, na kailangan tanusok at taubat, kuda niya ang makapakaw. Kailangan tanusok at pag-istighfar. Ikadwa miyaloy tanong na pagnintanong ko Allah, mirahot tanong ko Ramadan. Na tafikan tanong niya sa makapuasa tanong, makatarawit tanong, makatigar tanong sulang na haram. Di tanong makailay sa haram, di tanong makapamakin sa haram. Di tanong pagkakan sa haram. Pianalimut, piribaan, harga haram. Piyaman ng
na dita no maka tirusaha, dita no mga pamaganta, dita no mga pamukeg, dita no mga pangatahi, dita no mga pamaninta, mga haraman yan ni tigron o di pusa. Na nayamala tigron ka nakakanang kainom ko suldo katundog si bulan Ramadan. Pernita no ko ang meron tanong. Kami tunay tanong sula, una ka benar tanong Ramadan. Ini paliugan to Allah Rabbul Alamin. Mialoy tanong kan mga bangsa niya kailangan na makaprelay tanong, makapamapatanong. So tutula ka karumai, tutula ka bata, tutula ka anduya, tutula ka magari, tutula ka terbisan, tutula ka anda ba ini na Melayu siringan na patut na makatugot. Saya okitian na prelay ka. Yan ini syarat Allah kung katerima niya, kung kapengina sarila. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanuna pasisyakan. Apa yang pernah katawan ka askay nakabenar? Katawan ka askay ka sa salimutan. Nah, mga ito muna maapa. Saka mo makasasalimut. Na sulit sa Ramadan na betul ka so miya salimut ka. Miya kasalimut ka so lupa yan. Kaya sigan ka so temanaan yung miya salimut ka so ayam yan. Miya salimut ka so hindi ba yun ang tamok yan. Miya salimut ka so maratabat yan. Miya salimut ka so posisyon yan. Nakabaya ka Ramadan. Terima no ka Allah sebulan Ramadan. May puasa Ramadan ada dosa na tang dikasarin. Sama to kesulan. Na betul no to ka benar ya na kinwa. Kenapa nang kalibre yo di Allah. Dir ka nang kalibre. Mana biasa libut ka. Na ni paparana ka nang ginawa ka kung kabinasa. Lagi nga nagyasa liputan, lagi rapi lagi ng langit. Kasi may kupli ko Allah. Api ada kupli ko mga polis. Api ada kupli si kumadato. Na upama ko dairi ka niya so Allah, si kupli ko Allah. Si manari ko Allah. Na dahil napagaltan ng kupli niya, ang gusto Allah. Pagkano ko Allah, kilay Allah. Na terima penuh. Sebagian nalaan seorang nakak walau wahdahi. Sini guran Allah. Sini guran Allah tebangannya. Nah, pekadam pada orang sengau. Pekadam pada sengaunya. Ini orang tamu. Maka itu kapan sa pirapa. Maka itu kapan sa pirapa sisa na lupa ini. Kenapa kamu kesana? Maka apa so ayamnya? Kenapa kamu kesana? Maka apa so sokainya? Kenapa kamu kesana? Keampisan kamu dagangannya? Kenapa kamu kesana? Pagawan kamu. Nah, emar genung namai ku ayah ini tabangun Allah nanti aku hanya sakit. Apa yang akan pekanan kau? Apa yang akan pekanan? Gitu ini sang Allah siapa? Pera-pera yang naliputa misakit. Ada dia saputa yang disakit karena sasalimut dia. Yang na pera komandak latau. Nana pengadung kino. Nana siapa kau? Dia ko dia sasakit. Ikado namay ko ay ni sa ulo na namay ko kadim. Dia kanggal buka sa pia kasisingan, dia kanggal buka sa ikede bangsa matabi labo sa mga bayi niya ko kadi mana sa loob sa minipentan ka sa mga mama na dakapanangila nagito he tigilan na tungo po sa kapatay na may kukiti ini sa Allah Akbar uli na may kung ay ini sa Allah na
dakan yang rela. Titang kaku neraka. Saja tahu dirilaan wallah pekan neraka. Odina ayat ini sa'u wallah na semua tak kana ada pia-pia. So future ira na kenapa mapia. Allahu Akbar. Dan lagi ada mga bangsa amin ayat kali ini ibsu wallah nak kebalikan. Saka amalai tamu kalalang ni mantu na kapaya skap mani melangak. Kapaya skay manti papala dan skap mani pumanat. Lagi suuk-suuk. Na yamana isu wallah napaka neraka man yan. Ayan ang mga bangsa niya, mga uripun Allah. So katiruk Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigana ala man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallal minha al-yawm qabla an la takuna dinara wala dirham atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi sana biasa libut yan atamuk miyakanian atamuk miyatakunian atamuk miyagaunian atamuk miyakunian aknabanian tam kar kumadaklat pagi awanian de nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam una penuh dikebede na piang kaya kibedu na sambayan kaya kibedu na amal ana gitu kapakada panas asomasa nakasa surat ka ko surga nana takino baka tau ka neraka kaya menimpa mayat ka somal nami beli ka muflis ab kewiswisan ada alam loto yan nana ro kapakada pugsi ko neraka Allah lagi nanti itu kepada panas. Sebab bila mengira di kamar piatau satu dunia, maka maka saya mungkin mana deslang kau selimutan ke orian kasar pangkatan satu dunia, mata kau subuh mata kamu mana na sukai, na maka makan saya mungkin mana deslangannya. Ke sikap ke nau sisa neraka, naskanya narosa surga. Saya buat sabab nama itu tamu. Aina kau jadi putu kau Allah. Jadi mga bangsa ni, mga urip Allah, mala ilmu Allah. Kadi magiu uba mapus umur kasa marata na niya kau masuk Ramadan. Kau masuk Ramadan, kapan nampakannya, pigukannya, belum piwakannya. Nasir kamu nanti pilih. Oh, pakai lompiong kak ginawa ka, pakai rila ka ko Allah, pakai unaban kak ginawa, pumarata dosa dipikir kamu. Nana dengan pelipat ya, pekau masuk kapatay. Di kata ni kat pekau banyak. Nana baban nahi mata tembaga, nak kata surah mata, kata surah mata nak pekau. Orian yan mga bangsa niya, mga uripun Allah, napakabad na ni perawatang Ramadan, na ayamnya kapi-api amusawir, mga ulama, na pipikir ang akabay di mo, ripuria, ano ba ini na sigatraka, Ramadan. Kapakay benar. Kira pipikir ka, maka namatay na makapanagunta maka. Lagi pumapay kay lawas at malakay sakit. Nabapira-pira yung miyatay ada sakit yan. Na napipikila ka. Kapag yan na nimuripot niya Ramadan na siya pa. Pengitan mo, amira o tanong. Amira o tanong ko mga pada-Ramadan na nakapramadan tanong sa mapia. Gitu ba mga pagsami, peririla ikanusan, lawan tutulaka, lawan didapata, lawan dipenikah. Lawan na pemagantanya sopedian kadirul masosoat. Nah, meririla isu manisa. Sabab ya nantanu karila iwang. Kagi ng Ramadan na karirila ini na ayat pagera pentanu narila wang. Rila wang. Ano man ni karirila ka Allah baka diperila. Ano man ni kaya perila ka Allah baka dimantau nang ni sarila. Nagyanan iman to na yang ayat majalis sahri Ramadan dari surat Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin
hafizahullah rahimahullah na paganay at 30 ayat ka bandingan. Na pagpakasun sa Ramadan na paganay ro nabatiatan wa hadith na an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. حديثنا ما بangsa miyagian ni mala mainam tanu kalbihan Ramadan. Mala na inam tanu kalbihan Ramadan. Apabila makataling masuk Ramadan, pelakaan sulang na mga pintu surga. Naiklos lang ng mga pinto neraka na pemantungan sa mga syaitan. Yan ang hadis. Nayaw sa yan na kaya malaw lama na tigana wa innama tufattahu abwabul jannah fi hadha ash-shahr li kathrati al-a'mal as-salihat wa targhiban lil 'amilin wa tughlaqu abwabun nar li qillati al-ma'asi min ahli al-iman wa tusaffadu shayatin فتغل فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره. رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. Hakuna kapubinisi ko mga paitaw o surga na sarap sa manakla amal. Nagidubag tadi sa mga tao kapagamal. Madaklah kumatiya sa Quran, madaklah diide dawaga sa pangadangkan, madaklah penanggila sa dosa, madaklah penasbih, kapuasa, katarawih. Naaya mamupatut na nakaan so paitaw surga. Kau ba napaka yang atua lao na simbang na kiripol sa ko. Ilaihi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u. Diri sunnah kipur. Yang atau tigira na manimatay na diri sud mo surga na dapat to bangkita dunia na dapat makapangukum sa Allah na kenapa supete na ba aron pa diri susi ko surga ay manta na so amalian na terima anu Allah so amalian na terima anu Allah kagya opi na so surga na kepakaya mapok sa umurian ciko mapia karirila anu Allah amay ko mau masuk ke petene. Ia membawa tu akap filosofi neraka na yang mana nian nama itu adi manusia mata. Sa busa den na panuna manuna tigo manus. Adi pupuasa semua tau di tarawih semua tau di mangungu semua tau mana nagila semua tau sa dusa sekalian na dari mali subtadi. Dan udah malaikat kau kadang dona di bintangan dia nuso takannya. Dan nau mabu yang mengilai sahara memungkin sahara. Dan yang kali nuso betadi. Dan bisa berona damak li subetadi ya. Nanti mau pagalin orang subetadi. Dan mai tu adi sanggel pukir bulan Ramadan. Kira bulan Ramadan nama itu adisan. Nanti kena sama pakap tu aku mga syaitan apa patungan sirade na din na bakiran pagkabuka din na bakiran pagkaawa. Tama sa di may puso Ramadan. Na di kairan ke waswasa, di kairan ke ringasa, di kairan kebudiuk sa kapangal pagsamata. Kailangan man mo kira bulan Ramadan ay ketan sa syaitan. Api kawa tak kay berbaya sama tua dosa. Gira na limor kawa. Api kala kay berbaya sama tua dosa. Yang nak kasih kepada di ketiga. Ini tetap ketiga bulan Ramadan kadang dulu. Ketiga ni. Nana dia tetap ketiga ni nak karena tu ada beberapa budi. Kau kebudi ko syaitan ni kena baik ketina mata nak makasih kepada. Dari mana dalam ini kau pernah mabudi ko syaitan kepada kay kati syaitan. Napa niya bukan pakai ketinggal syaitan. Saya akan pergi ketinggal napa niya taka aku bosan, aku buat ka, pengunutan. Yan ang mga bangsa niya mga ulit.
Ada mana hadis yang kanutul pun Abu Hurairah apitir Nabi sallallahu alaihi wasallam atina u'tiyat ummati khamsu khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun min al-umami qablaha khulufu fammi as-sa'imi atyabu indallahi min rihil misk wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويسير إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى أمله. Maknanya bangsa ini ada hadisan pawiyat si kota surga surga kewiyatan yang sutawa mabubesa akhirat ayah budi yang kewiyatan so ada ke dunia aku soya ada ke syaitan aku soya jadi kewiyatan lagi duba normal siapkannya nabi adimnya karalci ku bulan Ramadan. Ini bagai ku umat aku nanti ku Nabi Sulaiman. Si ku bulan Ramadan ada abigano na umat. Da miya kaparuliyo na umat ku miyaunan. Da maparuliyo umat Ibrahim, umat Musa, umat Sulaiman, umat Nuh, umat Hud, da miya kaparuliyo. Gibo ngayon mga umat umaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakatan mo ba yan? 5. Pagkanaroon na subaw o ngari o sanga o di puasa. Na mamot ko Allah di sukastori. Mamot ko Allah di sukastori. Yang ang tawag niya. Lagi do, di nga isimur ngari ka kung sala ka o kakay kawan ka o banian mabaw. Lagi do marinig nga sa kaubaw ngari ka. Lagi yang tua kiada isa tagu sa tiyan ka. Na mga tero na anak pumau na kenapa ia problema na sungin panakasulus ka aya problema na gero to pagkapusa di dalam sang apusa ngarika so pusa ngero anak na mamadu so pusa ngarika mga tero rara duto ko kada panganong sa tiyan aku kama maraisa ngarika kada kad makay na kebubayan ito lalo na say ino ningiringasa o bawat ano ada kaso-aso at yang mo Allah na nasambiyan na mapya at sila nga manang ito miya sahid ino kaya palian ino miyangan ino kaya putukan at tumiuga surong buyan kapanin nilagyan ko agamaw Allah. Kasi sa mga tiyaman, nagkakaw may pupay ko yun na rin ko yan. Hagyuti passport yan ay sulye si Kosovo. Napagkatain din mo. Kumplito niya sa ang ruta yan. Naikisigyo lang o nabah may sahid. Ngayon nakaliya siya binuno Allah so arga, bigyan niya sa arga o kiangalian, kia sahidian, o kia palihan. Api ada matay na pumiya ang sabab sa mga jihad. Na dirunong to pelipatan mo asara makadinian makapag-ikhlas na idapat ka ngayari pusa sa paliugat ako sunod na sa paliugat na doon pulo ako siya mo iya minus di na talo pulo gaw iya minus na maapagubod na sa ngawa na ay maanaw to na balasan na kaw Allah na bapira-pira imiya taya dapat milbang na kebud na maut. Pira-pira tao apia makapira gawin na di makapigo na di magpulo siya. At kaya patuto sa ano ba ini na balasunong na makawakasayaw mong tiyama na isa aki taos ka sa tawang kusuga na mamutalawas ka. Naisap na nakitan dul ka Ramadan. Mga Ramadan, ang piramadan ng kasama dia.
Kasepatar kau Ramadan, kasepatar kau puasa. Nakagia mamot kayo. Kasi sa yaumang kiyama na pagada penuh puasa so Allah. Nagturo niya na manatuhu at-ta'ama was-saraba fi nahari Ramadan fasaffi'ni fihi. Ya Allah na inalangan naman sa kanina, da akong pakakanan, da akong pakainom, kadunong ko Ramadan, pakisapatan arahan. Pakisapatan Allah ko Ramadan. Nakikito siya na mamot kay Isra. Allahu Akbar. Yan ang kita duyan. Ay kadua na sa lima na tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Pemangni taman ano di kapakapusa kapakasuko ka. Na tama sa sunduk sualungan na paro pada dinamu dulu ma malaikat ya Allah narilain ka ya Allah narilain ka ya Allah narilain ka. Na apa yang mereka nak kaya dusta, mereka sujud malaikat sebab terkaya Allah narilain ka. Tapi apa ni kalau kadusa nama asal mapi dengan kapramadan ayat dengan itengkas ayat berlapiskan halal ayat dengan sokor halal. Kau benar pikir kan anak tamu kau kena bangabus teruk, na bangabus tamu kau matagar kasar itu, na yang adi pamosa. Semua saya ngasa malimu na takin ba kenapa enggak besar ayat pengalimu anak Allah. Dua kan ya. Kadang namanya ko mangani niat kasama dia. Anak Ramadan. Nana itu mangni kasa umat malaikat sarila Allah Rabbul Alamin. Nami umano na wato kapag mangni kasarila. Nami kapag umana so kapag mangni kasarila, gusto kito mangni kasarila, mga malaikat na tao ka ko surga. Tao ka ko surga. Nano man hindi nga ka-excite. Makauman Ramadan na mayamuyag ka, mapipiyagin ng pusa. Nandun man ipo pagani Ramadan na tama sa Idul Fitr na ito mangni ka dumamalaikat sarila ka Allah. Subhanallah. Ikatalo na وَيُزِينُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. Di perasaan Allah manggawi ko bulan Ramadan. Manggawi na umanan Allah sudi ko isyo surga. Nah ini yang teron. Nah maka ada na semua orang nak kena berpuasa. Nah may temu siran nakada na surga kan. Nah kaawan iran suka rara sairan nakariringa sairan sisa dunia. Dia menangkap begitu sa dunia na marasay. Aring sama na. Peka keluarkan au ke kan maka tegel-tegel kan teminda. Peka rarasay na ada kawayagan kan maka tegel-tegel kan mama sada. Mama sayro mangin sedap. Apeka korkan maka tegel-tegel kan cubung sapa dia dah kekal. Balagi dua mga tahu bukan Allah salimu ada mga media nama ibu ini anak kati dulu na bukan untuk Allah hadim ina mana mampu untuk ihsan malah untuk ihsan kay sumarian untuk langon alimo to ibu gero mo onda niyan dia sokat na guna niyan pinggas to na sakap man mararasa-rasa ka kaudika nanggalbok na ada kekanakan na may ito sumarian ka ginan mga bangsa niya mga orang di bicara ya Allah susul. Nah benar, maga antanurun maka awak sesama dunia mara rasetano. Nah naso pipi na magan makadaya, Kabay ni mati, mo paglutan tano gusto bangkit na ano ni kau mau bangkit na dikita no kita na surga may kasurga. Nasuk ke neraka, nabi akan neraka. Di kita poporo no islapi namun dunia apa dunia sangat kalah begitu dunia kita nabi kita dunia. Bagaimana ya pikiran di kita nabi kita dunia. Nah ada di kampung tak dunia. Maya yang susah kalah, maya yang mampu rumah, maya katin di kubur kalah, maya legan nonton ibu tanah.
Namang hukum Allah na sa mata. Kaya na mati ka pang hukum Allah. Na titika sa siratan mustaqim, palakaan ka sa surga, uli na pangulog ako naraka. La ilaha illallah. Na naya dapat na matagul ka sukal. Dapat na matagul ka susam. Doon, kung na ba yung makanaraka. Doon na ko niyan, makada dia usah dunia, keuan na kanangay walaya kana tatay sa keuan na kanangay aigan na kana dia kesini sa mga punya na depas keuan na kanangay mga kortina. Nagudeg ka mo kortina sa surga. Gudeg nga mapiasoy ka sa surga digigan na kanay. Amay kung gina ni rasul ka sa Ginoo kana. Mata na makapunisip. Makapadamdam. Hirap man na baka din sa sawa na di ka mo pagawan na ano ka bumiyanta mo. Nahirap pa na di ka din mapipikir. So kakawain ka sa na iga na ka, ginanawanay ka, service ka na, malilipat ka din nga, may tambangan mo dunia na tulungan niya. Naman ito, naging ramatan ng pamo ko man pukong ka niya. Nagila ikaw, ba di maalisubutan ka, adi makapiyan. Okay, pagpatagin ka kung agam mo Allah. Ay kapat na watusafadu fihi maradatu syayatin. Pamatungan sa mga syaitan na di kairan keringasan. Na ika-5 na yughfaru lahu fi akhiri layl. Perilaan wala kumuri puri agagaw isiko. Bulan Ramadan sumanga ori penian. Namin turo niya Rasulullah gitu Sulailatul Qadr tingin na kaya tingin nakasumpay kumingal pag namapasa diyan sugal pagyan. Nagimik po sa na may umaso 30 gaw na supay na. Naimala supay niya na perilaan mo. Sa tanong niya taman, mga kapang sa amin, yan pa soras tanong bala-bala sa nga, Allah madaklama piya. Ang ginatan mga watayo, titaningan siya nga pa mo ka program, istikpan ng Ramadan. Mungkin ngay pangariran saya pagkupirit sa ngay program o si Fadilati Sheikh Al-Nur Kauting Barat. Salamat terkadang lahon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.